Miyayali mong paralan na kanuing pisasabihan da rin lokal a opisyales keti Pampanga bang medinan solusyon ing traffic congestion king syudad na ning San Fernando. Mig-meeting lari Pampanga Governor Dennis Pineda, 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., Mayor Vilma Caluwag, at deng opisyal na ning Department of Public Works and Highways anyang Lunes, October 23. Kaya beya kareng-karelang api sabihan ning pamanalakad 1.59 kilometers a Dolores Lazatin flyover king Jose Abad Santos Avenue. Basic and project brief a ikwanan ning CLTV 36 News king DPWH, atin yan 2 lanes mi at baing flyover ating 42 spans at 41 piers. May ka-auxiliary lanes yamu naman kanoy ni para kang service road ramps at dalakit yaking proposed North-South Commuter Railway Project na ning Department of Transportation. Base pa kang DPWH Region 3, meron siyang 3.3 billion pesos ing alaganan ng proyekto at ongoing na yung detailed engineering design ng eni. Apin kanoy ning manalili karang San Fernando eastbound at westbound flyover king Dolores intersection at king Lazatin flyover ang mga sira na agpang king DPWH. Anya naman makisabi ay Mayora Vilma Caluwag karang tracker sa dadalan karang matbud da still flyovers. Itong permanent solution talagang gawan da na yung makabayang mga bahay ni talagang simento ni kalimay tang kasi delikado na po, ne? Delikado na po niya manawagan ko po kami trucks, ne? Talagang na kayo po pwedeng dumanang ka rin kasi pota po ma-aksidente, uling mabuyang nila po ito. So light vehicle mo po talaga pwedeng midalag na rin. Bukod kang pa magplano kang italakad a flyover, petupad nemo rin ka ng flexible work schedule kan lokal a kapanibalan, ikaluwag bang mabawas ing traffic congestion. Kami, ako, ikanako, may apat na kami buwaldo pa magtugan yan, kaya bakit sa makabawas kami ng traffic. So makanyan muna man kanyan kay governor, kay ba't mag-call lang meeting ka rin government agencies kaya para makapag-adjust lang. Kaya be mo naman kang pag-aralan da kanungeni, impa mag-adjust kang oras na ning truck ban. Kaya be Liana Canilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong Makabalen.